očima, krvni vrim u venama. Da li pobedit ćeš tek kad ja izgubim? Sudbina igra se s tim. Pozdrav ljudi, u današnjem videu ćemo pričati o tome ko je zapravo Leviatan iz Yu-Gi-Oh! Duel Monstera. Kao što već znate, Darts je bio totalno opsednut moćima Orichalcosa. Stalno je težio ka nečemu još moćnijem, tako da je došao na ideju da oživi Leviatana, koji je predstavljao toliko jakog boga, jačeg čak i od egipatskih. Kao i Zork, Leviatan je stvoren iz najdubljeg mraka ljudskih duša. Zbog toga je imao jako slične moći Zorku. Mogao je da upija energiju egipatskih bogova i da je preobrazi u energiju tame. Da bi Leviatan oživeo, potrebne su duše troje legendarnih duelista, a u našem slučaju to su bili Yugi, Kaiba i Joy. Vremenom Darts sakuplja duše Kaibe i Joya, ali nikako nije mogao da uzme dušu Faraona. Zato je žrtvovao svoju, kako bi prizvao Leviatana. I onda nastupa čuvena borba na nebu između Leviatana i tri božanske zveri. Na prvi pogled se odmah videla razlika u moćima, to jest verovalo se da će Leviatan odneti laku pobedu, ali Yami-Yugi se setio nečega. Većina duša unutar Leviatana su bile dobre duše i mislio je da njihovu energiju iskoristi kako bi ojačao egipatske bogove. Ubrzo snaga svetlosti nadjačava tamu i Leviatan biva poražen. Yugi uspeva da oslobodi Dartsa. Posle toga svojim moćima uništava postojanje Orichalcosa. Atlantida je opet normalno funkcionisala jer se vratila na svoje prvobitno mesto, to jest vratila se na dno okeana. Telo Leviatana može biti uništeno, ali ne i njegova duša, jer se hranio tamom, a dokle god ima svetlosti, ima i tame, s tim što je u animeu prikazano totalno uništenje Leviatana, jer je Yugi svojim moćima njegovu dušu ispunio svim dobrim emocijama, kao na primjer što su ljubav i prijateljstvo. Zvanična informacija je da je ovo najveće čudovište u animeu. Bio je bar 3 puta veći od egipatskih bogova zajedno. Tako da, to je bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da ste uživali, a mi se vidimo u nekom sljedećem. Do tad, pozdrav!